KISNA Diamond and Gold Jwellery के Authorised Jweller Trissie Enterprises के anisuba outlet among si Kwakeithel Thokchom Leikai da Manipuri film की Actress Bala Hijam na ribbon katuna hangdokhre mafam asida sana amadi diamond gi oiba sana khudop lek kyaw na makhal kaya gi polam sing fangle KISNA hariba jewelry brand asi leibak asigi mayam na yam na pamna ba amasu oilibane outlet hangdokpa gi thabram atu kamari leina Trissie Enterprises ke proprietor Benoto Fanjobam na hai nauna mafam asida hangdokpa kamari leina ngasi hauduna numit mangani gi manungda pot leiba lakpa miyoy singda chada manga gi discount pigani lunana KISNA gi oina insurance ki khudong chaba lawba gi kanaba singsu leigani miyamna khudong chaba si puna lawmina se haike KISNA Diamond and Gold Jwellery की ओइना को अखोई अनिसुबा आउटलेट ओइना हाय तारे अदुदुगी ओइना अखोई सी इम्फाल दा ngasi innovation तौजरगा ngasi दगी ओइना हादि ब्रांड ओपनिंग ओइना हांगदोकचरे हाबसे मयामदा हाइजनिंगे अदुगा अखोई 5 days exhibition सु अखोई लेजे डेट 24 दैना 28 फौजे अदुगा डेट 28 for 24 to 28 से अखोई से अदुम 5% डिस्काउंट अमाइना लेजे अदुगा अखोई यामना नुंगाइबा कनो मना KISNA गी ओइना अखोई कनो की इंश्योरेंस की अदुगुंबा इंश्योरेंस कवर तौबा याबगी अदुंबा पॉलिसी सु लेजे दुना मयामना लिंबिरक्तुना लाक्पिदुना अखोई KISNA Diamond Jwellery बु अदुम पिदेंग ताबिरगा अदुम यंबिबा लाक्पियो मयामगी अपामबदो अदुम कनो तौबियो हाइबसे हाइरागसु